Sve ostale vodeće ekipe u HNL-u se pojačavaju, a Rijeka prodaje. Matej Vuk bi mogao u seriju a Robert Murić u Tursku. Službeno, Hajduk doveo stopera Benfike na posudbu. Fero je novi igrač Hajduka. Prometno je na Poljudu, piše se o odlasku Jana Mlakara. Navodno je zainteresiran talijanski klub. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video pregled kola. Nisam ga bome dugo radio, pa nakon čak ja mislim 10 kola, evo nas ponovo natrag. Prije samog početka videa ostavite dole like, pretplatite se na moj kanal te podijelite video s prijateljima. U današnjem videu ćemo proći naravno kroz svih 5 utakmica 21. kola HNL-a, te ćemo spomenuti vijesti koje ste čuli na početku videa. Što se tiče igrača kola, sjećate se da smo i to birali, tako da nastavit ćemo s time. Sve što vi trebate napisati u komentare jednog od ova dva igrača, a nominirao sam Mislava Oršića iz Dinama te Maura Perkovića iz Istre. Svoje odgovore previše ne trebam objašnjavati, Oršić je zabio gol protiv Rijeke, bio je dobar stalno. Dvoumio sam se čak staviti Andrića jer on ima službeno ima upisanu jednu asistenciju, druga mu se može isto upisati i stvarno je jako puno prijetio. Ali ajde, rekao, stavio sam Oršića, stvarno radio dosta problema Rijeci. A što se tiče Istre, Istrin stoper Mauro Perković postigao je pogodak, Istra je pobjedila 2-1 Goricu i jednostavno odlična njegova utakmica. Idemo sad na rezultate 21. kola. Istra je iznenadila Goricu i slavila rezultatom 2-1. Osijek u konačnici nije uspio upisati 3 boda protiv Belupa iako se vratio golom Caktaša. Hajduk s dosta lošom igrom ipak do rutinske pobjede u Šibeniku. Lokomotiva s 2-1 pobjedila totalno novi roster hrvatskog dragovoljca, a u derbiju kola Dinamo je pobjedio Rijeku. Idemo sada na te već spomenute utakmice, dakle krećemo s Istrom i Goricom. Dakle, ako ste prvi put na kanalu, ovdje je serijal gdje prolazimo kroz utakmice kola, kažem neko svoje mišljenje, kroz kratku analizu prođemo i prođemo kroz par vijesti ako ih naravno ima, a ima ih. Krećemo s Istrom koja je pobjedila Goricu 2-1. Gledao sam utakmicu prvo poluvrijeme i malo drugoga, vidjelo se odmah da jednostavno Istra igra nešto, da Istra pokušava nešto, da to nije ekipa koja će se povući, jednostavno da oni protiv apsolutno svakog, to su već pokazali, pokušavaju igrati nešto. I iako je Gorica već u 6. minuti došla do pogotka tako što je Kristijan Lovrić tukao direktno iz kornera, odbilo se do Jovičića koji je to pospremio dosta lagano. Vidjelo se odmah da Istra želi igrati, da Istra igra, imala je neku šansu Miškovića koja je otišla pored gola i tu je sve izgledalo da Istra nije uspjela konkretno toliko zaprijetiti, barem u prvom dijelu, ali zato u drugom poluvremenu je Istru krenula nagrađivati golovima. 58 minuta Mauro Perković zabija i u 74. Diondre Nabeljan. Kristijan Lovrić, iako na Sofoscore ima najbolju ocjenu Gorice, čak 7,5, iskreno na terenu se nije apsolutno vidio. Kod Gorice valja istaknuti da je Debijađi debitirao na vratima, budući da je Kotarski ozlijeđen, a Banić je na posudbi u Olimpiji. 12 šuteva jedne i druge ekipe, 3 šuta Istre u okvir, 4 Gorice, 57% posjed imala je Istra, 43 Gorica, zaslužena po meni pobjeda Istre, a mi idemo dalje. Idemo na utakmicu Osijeka i Slaven Belupa. Osijek je s nekim novim pojačanjima i dosta je to dobro ovako izgledalo na papiru, ali šokiran od strane Zekićevog Slaven Belupa. Slaven Belupa u konačnici pobjedio 2-0, pogodke su postigli Zvonarek u 49. te Tomislav Božić u 68. Uz puno sreće u 74. Caktaš je smanjio na 2-1, ali tako je i ostalo. Nekako Osijek u grču koji nije previše nalazio put prema golu Slaven Belupa, a Slaven Belupa koji je svoje šanse iskoristio i naravno zadržao svoju prednost te slavio 2-1. 11 šuteva Osijeka, 10 Slaven Belupa, 3 šuteva u okvir Osijeka, 5 je uputio Slaven Belupo, 61% posjed imao Osijek, 39 Slaven. Zanimljivo za Slaven Belupo, oni su naime u zimskom prelaznom roku prije par dana, odnosno prije nekih tjedan i pol, prodali Nemanju Glavčića, ali svejedno su uspjeli poraziti Osijeka, a ako se sjetimo, ovo je prva utakmica dakle u nastavku sezone u drugoj polusezoni, a na početku sezone u prvom kolu su pobjedili Dinama. Tada je bilo doduše 2-0, a eto Dinamo Osijek, oni se bore za vrh, a Slaven onako je nekako između sredine i dna, tako da i sad su protiv jednog takvog protivnika upisali pobjedu odmah na startu. Tamo se nadam iskreno da ih neće čekati crna rupa kao što ih je čekala u prvom dijelu sezone nakon pobjede protiv Dinama. I zasluženo pobjeda Slaven Belupa, Osijek je htio nešto, ali nije to bilo dovoljno i treba čestitati Slaven Belupu na ovoj pobjedi. Idemo sad na treću utakmicu, Šibenik je dočekao Hajduk.
Hajduk s novim pojačanjima Mikanovićem i Grgićem koji doduše nisu bili dostupni, čini mi se da je Grgić još u Lasku dobio 3 žuta pa je ovu utakmicu preskočio za Mikanovića, iskreno nisam siguran, napišite u komentare ako znate. To reći u utakmici o kojoj imate toliko nesreće da vam jedan stoper napravi i dva penala, mislim jednom igrao rukom, drugi put je napravio prekršaj i to je Livaja pospremio, zabio 2 gola, jedan u 15. drugi u 45. Između ta 2 gola Mario Čurić je u 25. tada zabio za 2-1 predivan pogodak šibenskog dirigenta u veznom redu. A u 68. pitanje oko pobjednika su više manje bile riješene kada je Filip Krovinović zabio za 3-1. Može li Hajduk biti zadovoljan rezultatom? Itekako može. Može li biti zadovoljan igrom? Nikako. Nije to izgledalo na ništa, to nije nikakav hejt niti ništa, ali mislim da Hajduk nije igrao uopće toliko dobro, a na kraju je pobjedio, što treba moći i treba rutinski pobjeđivati. To pokazuje da je momčad karakteran, ali mislim da im je sad to prošlo, ali ovako nekoj još odigranoj utakmici mislim da bi to druge momčadi mogle kazniti. 13 šuteva Hajduka, 6 u okvir, 14 Šibenika, 4 u okvir, 51% posjed imao Šibenik, dakle 1% više nego Hajduk. Idemo sad do utakmice Lokomotive i Dragovoljca. Jedna stvar je bila za očekivati sigurno, a to je da apsolutno nitko ne zna kakav hrvatski Dragovoljac može očekivati. Tako je Silvija Čabraja rekao da apsolutno ne zna kako pripremiti ovu utakmicu, jer je više manje Dragovoljac potpuno nepoznanica, iako je na kraju rekao da je po njemu ovaj Dragovoljac ostaje puno bolji dojam nego u prvom dijelu sezone. Vi znate da su doveli dosta igrača Rijeke, a jedan od njih je i zabio pogodak za 1-0, riječ je o Veldinu Hodži, sretno se to odbilo od Čokaja i ušlo u mrežu za 1-0 u 22. minuti. Ali ne može sve u Dragovoljcu teći savršeno, u 45. taman, kad su već možda bili na poluvremenu, Marko Dabro nije bio na poluvremenu i zabio je za 1-1. A u 46. odmah na startu drugog dijela došao jedan ubačaj u 16. za Dabre, on je iz volea opalio, odbilo se to tamo, čini mi se od Vulikića i pospremio je Aliju. Pred kraj 86. je još Dragovoljac dobio drugi žuti Marka Bašića, odnosno crveni karton. 30% posjed lopte imao Dragovoljac, 70 Lokomotiva, 24 udarca su uputili igrači Lokomotive, 6 igrači Dragovoljca, 5 udarca okvir Lokomotiva, 2 Dragovoljac. Zaslužena je pobjeda Lokomotive, ali je Dragovoljac pokazao da će biti nepoznanica i da apsolutno možemo očekivati ipak da će osvojiti više od 7 bodova do kraja sezone. Idemo za zadnje utakmice kola, Dinamo Rijeka. Nećemo previše duljiti, treba reći da je, doslovno smo mi na našoj Sportening grupi predviđali sastave, rekao sam da u Rijeci očekujem Savu Čestića, Darka Velkovskog i Krešića obrani, da će igrati nešto ko 3-5-2, nešto slično, uglavnom doslovno pogodili smo i za Dinamo smo rekli da će biti nekih 3-5-2, logično Bočka i wingback, Oršić, polušpica s Andrićem, to se je dogodilo nekako, tako da ako želite pričati s nama općenito i želite pratiti svoj klub, skinite Sportening aplikaciju, besplatno je, bitno je da to učinite preko linka u opisu videa i da se registrirate, onda će vam ponuditi da uđete u našu grupu, također možete tamo ući u HNL Fantasy, ja sam bio uspješniji od jednog od vas u ovom sada kolu, tako da dođite, natječite se s nama. Također možete ocjenjivati igrače, dakle ja sam ocijenio igrače Rijeke i igrače Dinama, ali neću sad previše razvlačiti video ni pričati više o tome, uglavnom teško mi je bilo cijeniti igrače Rijeke, jer stvarno jučer koji da se nisu pojavili na utakmici. Evo po Sofaskoru ako pogledamo da mi malo pomogne, Sofaskor kaže da je Selahi bio najbolji sa 7,4 ocjenom, ali iskreno osim Save Čestića koji je pokazao neke dobre stvari, iako se vidjelo da Riječka obrana, ajde ko da se Velkovski i Krešić apsolutno ne poznaju, onako dosta ko da im treba još uigranosti, da im je to nedostajalo, vidjeli smo i Brauta i vidio se izostanak Galovića, Tomečaka, Smolčić je bio na klupi zajedno s nekim igračima kao što su Pem Pavičić i vidjelo se da Rijeci nedostaje nešto prema naprijed. A što se tiče prema natrag, što reći kada je Dinamo stalno prijetio, svaki ubačaj Bočkaja je turbulentno prolazio kroz 16 metara i jako je malo nedostajalo da bude opasno po gol Rijeke. Oršić apsolutno prvo ime susreta uz Komnena Andrića, naravno uskazao se Josip Šutalo s svojim pogodkom, ali više manje to je to. Bočka je bio dobar i njegovi ubačaji su bili dosta opasni i ovaj Dinamo bih rekao da je tek na nekih 60%, u smislu ne mislim da je sad Dinamo nije išao full gas pobijediti Rijeku, ali mislim da ovaj Dinamo tek kako sad je odigrao protiv Rijeke da može još barem duplo bolje. Šutalo zabio za Dinamo u 22. a u 42. Oršić povisio na 2-0, a tako je na kraju i ostalo, u drugom poluvremenu nije bilo pogodaka.
62% posjed ima Dinamo, 38 Rijeka, 15 šuteva Dinamo, 6 Rijeka, 5 okvir Dinamo, 1 Rijeka na cijeloj utakmici. Zaslužena pobjeda Dinama, apsolutno je Dinamo pregazio Rijeku i vidjet ćemo kako će se Rijeka dići nakon ovog poraza u Maksimiru. A idemo sada do vijesti, ajmo prvo do Roberta Murića. Svi dovode igrače, pojačavaju se, Osijek doveo Caktaša, Dinamo Bočkaja, Hajduk doveo neka pojačanja, tu je sada i Fero, a Rijeka prodaje i nema nekih takvih imena kao što dovode ostali. Navodno kako turski mediji kažu, Konjaspor je zagrizao za Murića i na kraju, da ne dužimo puno, ispada kako pišu turski mediji, ako je njima za vjerovati, je da je Rijeka pristala na ponudu od 600.000 za Roberta Murića koji vrijedi 3 miliona, doduše ugovor ističe na kraju sezone, ali 600.000 za igrača od 3 miliona, pa barem 2 su mogli izvući sigurno, koliko je navodno i Dinamo nudio. No navodno Rijeka pristala na 600.000, no kako navode turski mediji, Murić je to odbio, tako da to je sve što znam za sada. Idemo sada do Mateja Vuka, za koje kažu da ga žele klubovi iz serija, odnosno da je najviše zagrizao Torino. Za Torina igraju Marko Pjaca i Josip Brekalo, a hrvatski trener Ivan Jurić u svojim bi redovima volio vidjeti Mateja Vuka. I idemo sada do Hajduka i zadnje dvije vijesti za ovaj video. Prva vijest se pojavila da bi Jan Mlakar trebao napustiti Hajduk, odnosno da je za njega zagrizao talijanski drugoligaš Pisa. Otkako je stigao u Hajduk, Mlakar je odigrao 21 utakmicu, zabio 6 golova i dodao 3 asistencije. Pisa je na drugom mjestu serije B i treba je samo jedan bod da stigne proplasiranog. Ove zime pregovarala je s jednim igračem, ali navodno nisu se dogovorili pa su se oni okrenuli Mlakaru. I za kraj, Fero je novi igrač Hajduka. Hajduk doveo brutalnog igrača za nastavak sezone, znamo da je Dimitrov igrao poneku utakmicu ove sezone, a mislim da je sad Hajduk zatvorio stopersku poziciju pa da ni za njega više neće biti mjesta jer je Fero novi igrač Hajduka. Mislim da će biti brutalno pojačanje, ne zato jer na Transfermarktu vrijedi 4 milijuna eura, nego zato jer je već Nikoličius pokazao zajedno sa cijelim Hajdukom da znaju što dovode, a meni se Fero čini kao vrhunski igrač i vidjet ćemo hoće li on ostati i nakon ove posudbe koja traje do kraja sezone, jer navodno ako Hajduk izbori Europu, Fero ostaje još jednu godinu. Trenutno igra za Benfiku, bio je posuđen Valenciji prošle sezone. U jednom trenutku ga je navodno i tražio Real, no Benfica ga nije htjela pustiti za ispod 100 miliona, a navodno da je Real ponudio 50, ako sam negdje dobro pročitao. Ako nisam, ispričajte me. I to će biti to od ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom pregledu kola. Pišite naravno svoje mišljenje, skinite Sportening aplikaciju, registrirajte se preko linka i tako mene podržite, ostavite like, pretplatite se, mi se vidimo u drugom videu, a do tada pozdrav! Riječani 1987 pozdravljam moju ekipu, stvarno jako puno. Oni prate naš kanal, stvarno super. Što si mislio kad ti je stala lopta na crti mokrog travnjaka protiv Kolosa, pa je Franko pospremio ugol? Stvarno super stranica, isto sam u kontaktu sa njima. Dečko koji vodi stvarno je super lik, tako da veliki pozdrav za njega i za njegovu stranicu.